Gospod Bog je zatim rekao: Nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoćnicu da ga dopunjuje. Gospod Bog je od zemlje stvarao sve divlje životinje poljske i sva stvorenja koja lete po nebesima i dovodio ih pred čovjeka da vidi kako će koje stvorenje nazvati. Kako je čovjek nazvao svaku živu dušu, tako joj je bilo ime. Tako je čovjek davao imena svoj stoci i svim stvorenjima koja lete po nebesima i svim divljim životinjama poljskim, ali se za čovjeka nije našla pomoćnica da ga dopunjuje. Zato je Gospod Bog pustio dubok san na čovjeka i dok je čovjek spavao, uzeo mu je jedno rebro i zatim je to mesto popunio mesom. Gospod Bog je od rebra koje je uzeo čovjeku načinio ženu i doveo je čovjeku. Dakle, zapisivač Biblije, Mojsije, najverovatnije, zapisuje to što je video. Postoje razne interpretacije ovog teksta. Zapisivač kaže da je Gospod rekao nije dobro da čovjek bude sam, načinit ću mu pomoćnicu da ga dopunjuje. Kasnije tekst kaže tako je čovjek davao imena svoj stoci i svim stvorenjima koje lete po nebesima i svim divljim životinjama poljskim. Ali se za čovjeka nije našla pomoćnica koja bi ga dopunjavala. Postoje, kao što sam rekao, razne interpretacije za ovaj tekst. Mi ćemo kasnije vidjeti kada Bog bude osnivao svoju državu na planeti Zemlji. Božja namera je bila da se formira država i da Bog bude car u toj državi, a da ljudi žive po Božjem zakonu. Međutim, ljudi su tražili da imaju cara kao okolni nezabožački narodi, da im car bude neki čovek, a ne Bog. I Bog im je uslišio tu želju i onda im je Bog postavio cara. Znači, Bog je kroz celu istoriju ispunjavao ljudima želje. On im je govorio ovo je dobro, ali kad ljudi hoće nešto drugo, Bog ih je savjetovao da to nije dobro, ali kad su oni insistirali, bili uporni, Bog im je dozvoljavao da krenu tim putem, da udare glavom u zid i da kroz svoje, znači postoji lakši i teži put, i da kroz svoje lično iskustvo, koje će da bude negativno, kada ne poslušaju Boga, da se prizovu pameti i da stanu na Božju stranu. Znači, to je teži put. I danas je isto tako, Bog dozvoljava ljudima da biraju ono što je loše, Bog ih savjetuje šta je dobro, preko savesti, preko Biblije, preko razumnih ljudi, koga interesuje može da se informiše. Ali ako ljudi insistiraju da rade loše stvari, Bog će to dopustiti, ali će postojati određene posledice kada čovjek uradi nešto što je loše. I ta bol koju će ljudi da dožive i patnja će biti u pedagoškom smislu mehanizam da se ljudi vrate Bogu. Određeni interpretatori Biblije, ja ću navesti to kao opciju, ovaj tekst koji smo sada pročitali interpretiraju na način da kada je Adam, kada je prvi čovjek, ovdje se govori o prvom čovjeku, kada je on davao imena životinjama, on je vidio da su sve životinje u paru. Međutim, on nije imao para. I određeni interpretatori Biblije, znači ovo navodim kao opciju, iz ovog teksta izvode zaključak da je Adam želeo da se poistoveti sa životinjama. Želeo je on da ima para. Znači, Adam je mogao da se druži, odnosno prvi čovjek, tada još nije bio Adam. Kasnije će mu se dati ime, ovdje se još ne spominje ime Adam. Znači, prvi čovjek koji je bio stvoren, dakle, još se ne spominje ime Adam, to je vrlo bitno, kasnije ćemo da vidimo kako je dobio ime i on, i njegova žena, koja je napravljena od njegovog rebra. Da je interpretatori neki smatraju, ja to ostavljam kao opciju, da je prvi čovjek video životinje
da imaju para i da je on želeo da ima para. Znači, on je želeo da se poistoveti sa životinjama. On je mogao da se druži sa drugim nebeskim bićima. On je mogao da se druži sa drugim stvorenjima koje su stvorena po Božjem obličju. Životinje nisu stvorene po Božjem obličju. Mogao je da priča sa Bogom. Ali prvi čovjek je hteo da bude kao i životinje. Da ima para. Tako interpretiraju neki interpretatori, teolozi. I Bog mu je ispunio želju. I od njegovog rebra je napravio ženu. Tu se otvaraju i neka druga teološka pitanja. Dakle, kako je prvi čovjek bio stvoren? Isus tamo kaže u evanđeljima da će ljudi jednog dana biti kao anđeli kada se bude obnovila zemlja. Kaže, neće se ni ženiti, ni udavati, nego će biti kao anđeli. Tu se onda postavlja pitanje da li je prvi čovjek stvoren kao anđeo. Meni logično izgleda da jeste. Znači, da je bio stvoren kao anđeo. Sljedeće pitanje koje se postavlja, kog roda su anđeli? Da li postoje muški i ženski anđeli? Isus kaže da će ljudi jednog dana biti kao anđeli. U Bibliji nemamo izveštaj da li anđeli su muškog ili ženskog roda, ali možemo da vidimo kada se koristi ime za anđeo da je u pitanju muški rod. U izveštaju o stvaranju se kaže da kada je Bog stvorio čoveka, kaže muško i žensko stvori ih. Opet neki teolozi, interpretatori, ja ostavljam to kao opciju, ne tvrdim da je tako, ali ostavljam kao opciju za razmišljanje. Dakle, da je Bog u početku stvorio čoveka kao anđela, koji je u sebi imao oba pola. To je nešto slično i onda oni kažu da anđeli u sebi sadrže oba pola. U prirodi postoje organizmi, takozvani partenogenezni organizmi, kao što je rak, gde rak rađa raka, nema muški i ženski pol. Znači, ovo navodim kao interpretaciju da bismo razmišljali o svim opcijama vezano za biblijski tekst i za ono što Isus kasnije govori. Dakle, Bog je u početku ljude stvorio kao anđele, koji u sebi imaju, što bi, kako kaže biblijski tekst, muško i žensko. Kasnije Bog razdvaja kada čovek želi da se poistoveti sa životinjama, da ima para, Bog mu ispunjava želju i od njegovog rebra, postoje neke druge interpretacije da li je u pitanju bilo rebro ili neki drugi organ, to sad nije toliko bitno, da Bog njemu stvara pomoćnicu, jer je on to tražio, i onda on ima para. Kasnije će se pokazati da je to bila loša opcija, jer će ta pomoćnica da ga navede da se pobuni protiv Boga. Ovo je jedna teološka interpretacija koju daju određeni teolozi, tako da imamo i ovo u vidu kao jednu opciju. Ono što je bitno je da je Bog stvorio čoveka, da mu je dao predivan ambijent u kojem može da živi i da je postavio jedno drvo poznanja dobra i zla sa kog je zabranjeno da se konzumira plod. Ovo što sam naveo vezano za opcije kako je izgledao taj čovek, kako je to Bog razdvojio ženu od njega, to je jedna teološka opcija o kojoj možda se razmišlja vezano i za ono kasnije što ćemo čitati kada budemo čitali ono o čemu Isus govori. Dakle, Bog je rekao prvom čoveku da da imena svim životinjama, ta imena koje je dao, ona su ostala do danas, i Bog je od čovekovog rebra napravio ženu, znači pustio je, da kažemo, jednu vrstu anestezije, uspavao je prvog čoveka i od njegovog rebra je napravio, znači to je možda prva hirurška intervencija na našoj planeti, napravio je ženu. Dakle, biološki gledano to je moguće, znači
uzeo je genetički materijal koji je bio kod Adama i na osnovu njega je napravio ženu, znači ništa nenaučno, biološki moguće da tvorac ovo uradi ili ima mehanizme koje je već uspostavio ranije.